Και ευχαριστώ τον Θεό για την εκκλησία του και για τα αδέρφια του. Dhe falenderoj Perëndinë, thot, për kishën e tij, për vëllezërit, για τους εργάτες, πραγματικά εργάτες Ευαγγελίου, për shërbëtorët, thot, ungjilltarët të vërtet. Πραγματικοί εργάτες του Ευαγγελίου, το αναφέρει και ο Κύριος, είναι αυτοί που έχουν αγάπη. Dhe shërbëtorët të vërtetë janë, thot, ata që kanë dashuri të vërtetë. Εκπλήρωση του νόμου είναι η αγάπη. Përmbushja e gjithë ligjit, thot, është dashuria. Θα διαβάσω κάτι. Do të lexoj diçka. Από κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 15, Sipas Gjonit, Ungjilli sipas Gjonit, unë jam marrëdhënia e vërtetë, 15 nga fillimi. Po lexoj. Dhe ati im është vreshtari. Çdo sherment që nuk jep fryt në mua, ai e heq. Kurse çdo sherment që jep fryt, ai e krastit, që të japë edhe më shumë fryt. Ju tashmë jeni të pastër për shkak të fjalës që ju kumtova. Qëndroni në mua dhe unë do të qëndroj në ju. Sikurse shermendi nuk mund të jap fryt nga vetja, po qëse nuk qëndron në ardhi, ashtu as ju nëse nuk qëndroni në mua. Unë jam ardhia, ju jeni shermendet. Kush qëndron në mua dhe unë në te, jep shumë fryt, sepse pa mua nuk mund të bëni asgjë. Nëse ndokush nuk qëndron në mua, idhet jashtë si shermendi dhe thahet. Pastaj e mbledhin e hedhin në zjarr dhe digjen. Nëse qëndroni në mua dhe fjalët e mia qëndrojnë në ju, kërkoni çfarë të doni dhe do t'ju bëhet. Në këtë është përlëvduar ati im që të jepni shumë fryt dhe kështu do të jeni dishepujt e mi. Amin. Αδέρφοι μου, εμείς ήρθαμε στο κάλεσμα αυτό του Κυρίου. Vëllezër, ne erdhëm në këtë ftesë të Zotit. Ήρθαμε στην αρχή και μας έδειξε την αγάπη του. Erdhëm në fillim dhe ai na tregoi dashurinë e tij. Όπως θυμάμαι και εγώ την πρώτη μέρα που είχα αυτή την εμπειρία να αισθανθώ την αγάπη του Πατέρα. Si unë në fillim, thot, kur erdha, kam edhe unë në dëshminë time, thot, që të ndjej vërtet dashurinë e Perëndisë. Μου είπε, σ' αγαπώ, αλλά αυτή η αγάπη επιρρεύαινε κάθε τι αγάπη γη. Më tha të dua, por kjo lloj dashurie te kalonte çdo lloj dashurie në botë. Ούτε την αγάπη του πατέρα, ούτε την αγάπη της μάνας. As dashurinë e babait, as dashurinë e nënës. Δεν είχαν αισθανθεί ποτέ στον κόσμο. Nuk e kisha ndjerë as gjikundi në botë këtë lloj dashurie që ndjeva kur Zoti erdhi. Λέει στο Λόγο του Θεού, γίνεται να λησμονήσει η μητέρα το θυλάζον βρέφος της. Zoti thotë, mundet thotë që nëna thotë ta lërë foshin e vet, thotë. Σαν μικρά παιδιά ήμασταν εμείς. Μικρά θυλάζουσα βρέφη. Fëmijë të vegjël jemi në sytë e Perëndisë. Ήρθαμε, δεν γνωρίζαμε τίποτα. Erdhëm dhe nuk njihnim asgjë, thotë, nuk dinim asgjë. Ούτε το λόγο ξέραμε, ούτε το θέλημά του ξέραμε. As fjalën nuk e dinim, as dëshirën e Perëndisë nuk e dinim. Το μόνο που γνωρίσαμε εκείνη τη στιγμή είναι αυτή την αγάπη. Ajo që ne mësuam në këtë moment kur erdhëm, mësuam dashurinë e Perëndisë. Ακόμα όμως λέει, κι αν λησμονήσει όμως μητέρα το βρέφος. Dhe thotë, edhe në qoftë se nëna mund ta lërë foshin e vet, ta braktisë. Λέει, εγώ λέει δεν θα λησμονήσω. Unë Εγώ thotë, δεν θα ξεχάσω ποτέ. nuk kam për të braktisur kur. Υπερέχουσα λέει πάνω. Αυτή η αγάπη λέει, είναι πάνω από κάθε νόηση. Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Kjo lloj dashurie është jashtë çdo lloj logjike. Ne nuk mund ta kuptojmë dot dashurinë e Perëndisë. Γι' αυτό μας βάζει κιόλας την αγάπη σαν πρώτο μας προτέρημα. Λέει, υπάρχει λέει πίστη, ελπίς, αγάπη. Na vuri thot në dashuri dhe na thot në fjalën e Perëndisë që ka shpresë, ελπίδα, shpresë,
Πίστη, besim δασουρή. dhe dashuri. Μεγαλύτερα αυτούτων είναι η αγάπη. Por më e madhja nga këto thot është dashuria. Βέβαια και χωρίς την πίστη δεν μπορεί κανείς να ευερθήσει τον Κύριο. Vërtet thot, pa besim thot asnjë njeri nuk mundet të jetë afër Zotit. Αλλά όταν θα φτάσουμε εκεί στην Βασιλεία των Ουρανών, Por kur të arrijmë thot në mbretërinë e η πίστη δεν Zotit, θα μας χρειάζεται πια, γιατί θα τον βλέπουμε πρόσωπο με nuk do πρόσωπο. na duhet më besimi, sepse Zotin do ta shohim siç është. Αυτή την πίστη τη χρειαζόμαστε τώρα για να προχωρήσουμε. Të besim e kemi nevojë sot për të ecur në këtë rrugë. Η ελπίδα, Shpresa πολύ σημαντική, γιατί πάλι μέσα στον κόσμο αυτόν, χωρίς ελπίδα για την αιώνια βασιλεία, δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε τα έργα. na duhet sepse thot në këtë botë që na rrethon pak të shpresë thot ne nuk mund të ecim dot në këtë botë. Αλλά και η ελπίδα θα πάψει Por edhe kjo shpresë një ditë do të mbarojë όταν θα το λάβουμε. kur ne të marrim atë që shpresojmë. Αλλά η αγάπη θα μένει πάντοτε. Por dashuria do të mbetet përgjithmonë. Γι' αυτό να διαβάσουμε λίγο και τα παρακάτω εδάφια. Lexojmë edhe diçka më poshtë. Να διαβάσουμε το 11. Këto gjëra ju a kam thënë që gëzimi im të qëndrojë në ju dhe gëzimi juaj të jetë i plot. Ky është urdhërimi im, ta doni njëri tjetrin. Ashtu si unë ju kam dashur juve. Askush s'ka dashuri më të madhe nga kjo t'i japë jetën e vet për miqtë e tij. Ju jeni miqtë e mi, nëse bëni gjërat që unë ju urdhëroj. Unë nuk ju quaj më shërbëtorë, sepse shërbëtori nuk e di ç'bën i Zoti. Por unë ju kam quajtur miq, sepse ju bëra të njihni të gjitha gjërat që kam dëgjuar nga Ati im. Nuk më keni zgjedhur ju mua, por unë ju kam zgjedhur juve dhe ju caktova të shkoni dhe të jepni fryt, dhe fryti juaj të jetë i qëndrueshëm, që çfarëdo gjë që t'i kërkoni Atit në emrin tim, ai t'ju a japë. Këtë ju urdhëroj, ta doni njëri tjetrin. Amin. Οπότε αυτό που μας ζητάει ο Κύριος δεν είναι απλά να δείχνουμε αγάπη σε Αυτόν. Μπορεί να λέμε ότι Ajo që na έχουμε kërkon αγάπη σε Αυτόν. Zoti është jo vetëm të tregojmë dashurinë që kemi për të, Γιατί λέει ο Κύριος σε άλλο σημείο, λέει πώς λέει γίνεται να αγαπάτε, λέτε ότι να αγαπάτε το Κύριο, sepse Zoti në një vend tjetër thotë, si mund të doni Zotin αν δεν αγαπάς τον αδερφό σου. nëse nuk mund të duash vllai. Αυτή την αγάπη θέλει. Εμείς να δώσουμε στους αδερφούς μας. Këtë dashuri do Zoti që ne Αυτή të την, duam αγάπη, vëllezërit. αυτή την αγάπη που μας έδωσε ο Πατέρας. Këtë dashuri që na dha Ati ynë, Να δώσουμε τη ζωή μας. të japim jetën, Δύσκολο. vështirë, Αλλά με αληθινή αγάπη αυτό καταφέρνεται. por me dashuri të vërtetë kjo realizohet. Να θυσιάσουμε τη ζωή μας, να θυσιάσουμε το χρόνο μας. Të flijojmë veten tonë, të flijojmë kohën tonë. Μπορεί να θυσιάσουμε και την περιουσία μας. Mund të thotë që të flijojmë edhe pasurinë tonë. Αν είναι ο πατέρας σου, η μάνα σου σε μια ανάγκη, Nëse do të jetë babai μια yt, αρρώστια, nëna jote në një nevojë të tillë, δεν θα në δαπανίσεις την një περιουσία σου. sëmundje, a nuk do të shpenzosh pasurinë tënde për të? Είμαστε όλοι αδερφοί. Jemi që të Είμαστε gjithë όλοι μια οικογένεια. vëllezër, jemi që të gjithë një familje. Λέει, μια οικογένεια δεν μπορεί, λέει, να σταθεί, λέει, αν υπάρχει μέσα της διαιρέσεις, ακαταστασίες. Një familje nuk mund të qëndrojë nëse midis tyre ka ndarje, Αν υπάρχει θόνος, nëse ka urrëtie, ζήλια, κακία. zili,
të keqe brenda, Πρέπει να ζητήσουμε χάρη από τον Κύριο duhet t'i kërkojmë Zotit të na jap hir në këto gjëra και να ζητήσουμε αγάπη, να μας δίνει αγάπη. të kërkojmë nga Zoti të na mbush me dashuri. Αγάπη επίσης είναι και ο καρπός του Πνεύματος Αγίου. Dashuria është fryti i frymës së shenjtë. Οπότε είναι πολύ σημαντικό όσοι δεν έχουν λάβει ακόμα το Πνεύμα του Άγιο να Prandaj το është ζητήσουν. shumë e rëndësishme që nëse ka dikush që s'është mbushur me frymë të shenjtë, t'i kërkojë Zotit që Zoti ta mbush me frymë të shenjtë. Γιατί λέει αυτή η αγάπη λέει έχει μένει στις καρδιές σας διά του Πνεύματος Αγίου. Sepse thotë kjo lloj dashuri qëndron në zemrat tuaja vetëm nëpërmjet frymës së shenjtë. Γιατί υπάρχει η αγάπη του κόσμου, Sepse ka dashuri në botë, αλλά είναι κατώτερη της αγάπης. por është shumë më poshtë nga dashuria e Και Perëndisë. πολλές φορές έρχεται και σε αντίθεση με την αγάπη του Θεού. Edhe shpeshherë vjen në kundërshtim me dashurinë e Perëndisë. Οπότε αυτό που διαβάσαμε εδώ πέρα, ότι ο πατέρας μας είναι Prandaj απολογός. kjo që lexuam këtu, aty është vrishtari Και εμείς είμαστε σαν τις κλιβαντόβρακες πάνω σε αυτό το αμπέλι. dhe ne jemi Που είναι ο thotë, Χριστός. si bistakët në këtë vresht. Αν είμαστε ενωμένοι με το Πνεύμα το Άγιο και με Nëse τον Χριστό, do të jemi të lidhur me frymën e shenjtë dhe me Krishtin, τότε θα δώσουμε καρπό. atëherë do të japim fryt. Όχι από μόνοι μας. Jo nga vetja, Μόνοι μας λέει, κόβετε, πετιέται έξω στο nëse χωράφι. do të jesh vetë, pritet tot dhe idhet tot dhe Δεν μπορεί, digje. θα ξεραθούν τα φύλλα, θα χάσουμε τις δυνάμεις μας. Do humbim fuqinë tonë, do humbim forcën tonë, nuk kemi fuqi me veten tonë, vetëm nga vetja jonë. Μόνο αν είμαστε ενωμένοι πάνω στο κλίμα. Vetëm në qoftë do të jemi të lidhur me vreshtin, Και πάλι τότε λέει ο πατέρας λέει θα κλαδέψει dhe prapë thotë ati thotë για να do φέρει bie thotë πλειότερον καρπό. të na krastitë që ne të japim më shumë fryt. Είμαστε λέει όμως κλαδεμένοι για το λόγο του Θεού. Jemi thotë të krastitur nëpërmjet fjalës të Perëndisë. Ακούμε το λόγο του Θεού. Δικαιώνει Ο φιάλη, λόγος ναι, του Θεού είναι ο καθρέφτης της Fjala e ψυχής μας, ο καθρέφτης Perëndisë του σώματός μας. është pasqyra e shpirtit tonë. Βλέπουμε, κοιτάμε το λόγο του Θεού και βλέπουμε πώς είμαστε. Shikojmë në fjalën e Perëndisë dhe shikojmë veten tonë si jemi. Από εμάς όμως από εμάς είναι εξαρτάται αν θα φέρουμε καρπό ή όχι. Por nga ne varet nëse do të sjellim fryt apo jo. Αν εφαρμόζουμε μέσα στη ζωή αυτό το λόγο, Nëse e vëmë në praktikë në jetën tonë fjalën e Perëndisë. και πάλι όμως θα πω ότι και το θέλω και το ενεργεί είναι του Θεού. Por prap dua të them thotë që edhe ajo që të dua, edhe që ta bëj thotë është vullneti i Perëndisë. Εμείς απλά θα πούμε στην προσευχή μας, Κύριε, θέλω να δουλέψω για Σένα. Ne duhet në lutjet tona t'i kërkojmë Zotit, t'i tregojmë Zotit që unë dua Zot. Θέλω να με στείλεις. Θέλω να Δούα τον εργαστώ εργός. τις ψυχές. Dua të punoj për shpirtrat. Ο Κύριος όμως, εκείνη τη στιγμή που εσύ θα έρθεις και θα λάβεις αυτή την απόφαση, Dhe Zoti thotë, në atë moment që ti do të marrësh këtë vendim, με το που θα πάρεις εδώ το μαξιλαράκι να γονατίσεις και να πεις, Κύριε, δώσ' μου σε παρακαλώ. aty Εγώ θέλω. në atë moment që ti do të marrësh thotë jastekun dhe do të shkosh të ulesh dhe ti kërkosh Zotit një gjë të tillë, unë dua, Ο Κύριος είναι ήδη εκεί. Zoti është atje thotë. Αλληλούια, σε ευχαριστούμε τον Κύριο. Ne falenderojmë Zotin. Πάντως, είναι πολύ στενάχωρο να βλέπουμε αδερφούς να κόπτονται. Është shumë mërzi motra kur shikojmë që vlezër largohen.
και λέω για τον εαυτό μου πρώτα να βλέπω ότι δεν έχω καρπό και να μην κάνω τίποτα. E shikoj veten time që nuk kam frut, thot, Και σιγά σιγά αφορούν τα πάντα. Δεν μένει τίποτα. dal thot në mua nuk mbetet asnjë lloj gjë nëse unë nuk kam vetë. Έτσι και πάψεις να είσαι ενωμένος με το κλίμα, Dhe nëse ti do të vendosësh që do të jesh i lidhur me Zotin, αδειάζεις όλος. do lësh çdo gjë, Όχι, απλά αδειάζεις από την ευλογία του Θεού, αδειάζεις από τη χάρη του Θεού. Και εγώ είπα αν είσαι enumeni. αν είσαι ενωμένος. Nëse nuk je i lidhur me Zotin, thot boshohesh dhe nuk ke asnjë lloj gjëje brenda vetes tande. Γιατί λέει, σε όποιον έχει θα του δοθεί κι άλλο. Sepse thotë në ai që ka, atij do t'i jepet më shumë. Και σε αυτόν που δεν έχει, Dhe në ai që nuk ka, thot, λέει, και αυτό που νομίζει ότι έχει, dhe atë që ai mendon se ka, thot, θα το αφαιρεθεί. do t'i hiqet. Αλληλούια. Πάντοτε να ζητούμε, πιστεύω, τη χάρη του Θεού. Por gjithmonë të kërkojmë hir nga Perëndia, Μόνο με τη χάρη του Θεού περπατάμε. vetëm me hir të Perëndisë do të ecim. Αλλά ο Κύριος βλέπει όμως την θέληση της καρδιάς μας Por Zoti shikon dëshirën e zemrës tonë και ευλογείσαι εσύ και ευλογείται και όλη η Εκκλησία. bekohesh ti, bekohet dhe e gjithë kisha. Εμείς είμαστε απλές κλιματόβεργες. Ne jemi thjesht bisqe, thotë në këtë vresht, Σε ένα τεράστιο κλίμα. në një vresht të madh. Ο Κύριος, το κλίμα είναι του Κυρίου Vreshti është i Zotit. και δεν μπορούμε να συμβιβαστούμε το κλίμα του Κυρίου να είναι ταλαιπωρημένο. Dhe nuk mundet që Να είναι στεναχωρημένο. Να ky είναι... bisk i mbjell nga Perëndia të jetë i mërzitur. Αυτό το κλίμα, εγώ πιστεύω, πρέπει να φαίνεται υγιές, όμορφο, με πολλά σταφύλια. Kjo ardhi thot duhet të jetë e shëndetshme, me shumë fryt thotë. Έτσι πρέπει να είναι η αληθινή Εκκλησία. Με Kështu duhet të πολύ jetë αγάπη. kisha e vërtetë thotë, me shumë dashuri. Αλληλούια. Αυτό να πω, μακάρι να μας δώσει ο Κύριος Këtë dua të them thotë, και Zoti të θα na μας japë, δώσει τη δύναμη. Αν δώσουμε τη θέληση, θα μας δώσει τη δύναμη. dhe Zoti do të na japë fuqi thotë, nëse ne vëmë dua. Γιατί είναι ήδη τελευταίες μέρες και έρχονται ακόμα πιο δύσκολες μέρες. Sepse janë vërtet ditët e fundit dhe do të vinë ditë më të vështira. Και λέει ότι η τελευταία Εκκλησία θα είναι ένδοξη. Θα δούμε να επιστρέφουν ψυχές. Dhe ajo kishë në momentin që do të rrëmbehet, do të jetë e bekuar thotë. Dhe Zoti do të na tregojë që do ketë shpirtra të shpëtuar që do të vinë. Να βλέπουμε να επιστρέφουν ψυχές που ήταν πιστοί, να δούμε τις οικογένειές μας να πιστεύουν. Do të shikojmë familjet tona që të besojnë thotë. Ata që janë larguar do të kthehen. Αλλά πώς όμως θα γίνει όλο αυτό αν εμείς δεν κάνουμε το έργο μας. Por si mund të ndodhe gjithë kjo kur ne nuk bëjmë atë që duhet bërë? Veprën që do Zoti. Αλληλούια. Αν το βρω. Ναι, εδώ. Ρωμαίους 10. Në Romakët, po lexoj thotë, kapitulli 10, Να διαβάσω αδερφέ από το εδάφιο 11. sepse shkrimi thot në 11, apo lexoj kapitulli 10, vëllezër, faqja 184 Romakëve. Vargu 11. Sepse shkrimi thotë, kushdo që beson në të nuk do të turprohet, sepse nuk ka dallim në mes judeut dhe grekut,
sepse një i vetëm është Perëndia i të gjithëve, i pasur ndaj të gjithë atyre që e thrasin. Në fakt, kushdo që do ta thrasë emrin e Zotit do të shpëtohet. Si do ta thrasin pra ata të cilit nuk i besuan? Dhe si do të besojnë tek ai për të cilin nuk kanë dëgjuar? Dhe si do të dëgjojnë kur s'ka kush predikon? Dhe si do të predikojnë pa qenë të dërguar? Siç është shkruar, sa të bukura janë këmbët e atyre që shpallin paqen, që shpallin lajme të mira. Amin. 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 Αυτό το Ευαγγέλιο θα κηρυχθεί, λέει, σε όλο τον κόσμο. Ky ungjil do të predikohet në të gjithë botën. Και τότε θα έρθει το τέλος. Dhe atëherë do të vijë fundi. Από ποιους? Nga cilët, thotë? Λέει, πώς, λέει, θα σωθεί ο άλλος, πώς θα επικαλεστεί το όνομα του Θεού αν δεν το έχει ακούσει. Si do ta thërresë dikush emrin e Zotit nëse nuk ka dëgjuar për ta? Εμείς έχουμε μία αποστολή. Ne kemi, thotë, një urdhërim. Να μιλήσουμε για τον Χριστό, να μιλήσουμε για την αγάπη Του. Të flasim për dashurinë e Perëndisë. Εάν δεν άκουγα εγώ για τον Χριστό μέσα από την αδελφή, Nëse unë nuk do dëgjonja për Zotin nëpërmjet motrës, δεν θα πήγαινα να ζητήσω, Κύριε, σε παρακαλώ, αποκάλυψε μου τον εαυτό σου. nuk do shkonja t'i thoja Zotit, Zot, mu zbulo dhe mua. Όλοι μας έχουμε μία αποστολή στο έργο. Prandaj të gjithë kemi një urdhërim në këtë vepër. Κύριε, η αποστολή είναι να αγαπάμε ένας τον άλλον, γιατί έτσι θα καταλάβουν οι υπόλοιποι ότι είμαστε Dhe ky urdhërim është të duam njëri tjetrin, që nëpërmjet dashurisë që kemi për njëri tjetrin, njerëzit do kuptojnë. Γιατί αυτή η αγάπη που πρώτα εκπαιδευόμαστε μέσα στον οίκο του Κυρίου, μέσα στην οικογένειά μας, Sepse kjo dashuri që ne vërtet shohim në familjen tonë, πρέπει να επεκτείνεται στους έξω. duhet të reflektohet dhe jashtë. Ο Κύριος δεν αγάπησε μόνο εμάς. Zoti nuk na deshi vetëm ne, Θέλει, λέει, να σωθεί όλοι, αν γίνεται. do që të shpëtohet gjithë bota, nëse mundet. Αυτή είναι αγάπη του Πατέρα. Αυτή είναι αγάπη του Θεού. Kjo është dashuria e Perëndisë. Για κάθε έναν άνθρωπο. Και αυτή την αγάπη εμείς πρέπει να έχουμε μέσα μας. Dhe këtë dashuri ne duhet të kemi brenda nesh. Το έργο του Θεού θα γίνει όπως και να έχει. Ακόμα και τις πέτρες, λέει, θα σηκώσω. Vepra e Zotit do të bëhet, thotë, edhe sikur gurë të ngresh Zoti. Αλλά εμείς να προσευχόμαστε, να βρισκόμαστε και εμείς στον έργο. Por ne duhet të lutemi që dhe ne duhet të jemi në këtë vepër të Zotit. Να μην βρισκόμαστε έξω Të mos jemi jashtë από το έργο του Θεού. vullnetit të Perëndisë, veprës të Zotit. Να προσευχόμαστε, να μείνουμε μέσα. Të lutemi që të jemi brenda veprës Μέσα, të Zotit. μέσα σε αυτό το κλίμα, μέσα σε αυτό το έργο του Θεού. Brenda në këtë vepër të Zotit, brenda në këtë vresht. Αμήν. Amin.